Çınar aka, konsept biz tuzgan programma boyunca ötedi. Андай болбойт. Бүгүнкү концерттин программасы өзгөртүү түзөлтүүлөр менен кандай жазылган болсо куд ошондой өтөт. Рахман чыгат десем Рахман чыгат, Абдулла чыгат десем Абдулла чыгат. Сен бул жерде эч ким эмессиң. Орусча айтканда ты никто. Ты никто. Сен алдагы Кудайгон боюң менен барып алып, Борончуну жана Кудайгон Өмүрбекти алда. Мен алдай албайсың. Assalamu alaikum. Koyçu izlep atağız. Koyçuğuz yok. Tınar degen koyçuğuz var ile. Ketip kaltır eldim vardığı Moskova gitsin. Allah'a getir. Bayan internette jört. Ürkesege varıp alıptı. Suzaklıkların ürkesesinde gördüm haligi. Bayağı rayondağılar konvertke salıp akça verişi şunday ürkeseni ötkörüşken eken o şerde konvert berip atkan jerinden görüp kaldık. Süylöp. Jılgap jüret o yakta. Minakta koylar kırılıp atat. Çatak bolup atat koylar. Süzüşüp koroda ızıçuu. Koşnalardagı görüp atşatanın bardığın. Tınar. Görgön bolsoň tezirek gelüke. Kıynaldık. Mına gördün mü? Şapkelerdi giyip koyup ağış jaman kıyın eken minerde özübüzdün koylardy garayalyp ele kıynalyp otabız. Gelseň koşup beretelek. Şu her bir koyga 100 somdan alsaň dele milyoner bolat eleň minerde. Özüň bilesiň go ataň bay boçu. Al bay ataňdagı koylary çogultup durup ketken eken. Men jakşı koylardy aldım menen giserler bu anday munday degeni menen jakşı munday semizele bolup atat. Soyuşka jarayt. Birok çimkirik agıp atat da bine kesel bilmem je aylanpaş mı buların bir jerde aylanyp öşet semiz birokçu murdularından agıp jaman bolup atat koylaryňçu. Gelip özüň garabasaň bolboyt. Koroň bolsa örttönüp ketdi dagı. Koro jok, an çekesindeki sırtındagı reşetkelerdi da kalıp ırgıtı verişti. Satı verdim, ne öyle kılıştı bilmem. Reşetke dağı jok. Koylar bolsa şu kalaşınça sen jiyip ketken çöptü jep tügöteyin dep koydu. Az ile kaldı. Bu çöp tügönse çatak bolat. Al жерден koylar elemez o başka uylar. Bardık ile şu toyut skalatka girip alıştı buların. Kalaşınça jep atat azırçı. Anan haligi bir tekeň bar ele go jogolup ketken. O ilgerle jogolup ketdi dep jürçeleň. Ya al gelip kaldık. Kayaktan gelgen bilbeyim. Payda oldu kıskasıçı. Bir bu teke güzde sasık bolat eken sasıganını aytpay. Jaman koronun içindagi sasık verdi de. Anan sasımaktan sasısın süzüşkeni jaman bolat da. Haligi koçkor menen süzüşüp ele öldü. Koçkor demekçi bayağı murdaki koçkorun jok bolgan al. Sen geteriň menen ele ketken. Anan kiyin bir miliseler koçkor alıp gelişdile. Ali çoğun koçkor var go sen öz bilesin anı. Miliselerden alıp kelgen koçkorunçu. Koşuşdile go janagı MVD'dan koşulgan koçkor. Al koçkorun dele jaragan jok. Çoğun koçkor akıllı bardığın çünöt dep koyuşdile 2-3 gün koçkor bolup ele kaçtı şu oydan. Anan haligi bir küçtü giser var ele. Çüylüklerden gelgen. Ali baylar kayaktan parodası jakşı dep koşup koygan giser giseriň dele bolup atatdan görü. Al dele kaçtı. Duhu jok eken duhu. Emi daha jüret anday munday dep märap koyup bäri bir naçar eken. Al giseriň daha ketdi. Azırkı koçkorun haligi sen bilesin bunu. Baya maylı saylıklar alıp kelgen bir prokuror alıp kelgen koçkor var ele go. Oşa jaman eme kılıp atat da. Kattu çıktı. Jaman nagılı eken al koçkorun. Özele koçkor bolup aldı. Kayaktan koçkor bolup aldı bilbeyim. Anan oşonu bopturayım koçkor dep koyup koyuştu. Kattu süzüp atat. Kars etip. Müyüzü dağı temir eken anı kıçı. Munda gim kadar koygan bilbeyim. Temiri var eken anı müyüzündeçi. Kattu süzüp atat. Bardığın paryadak kılıp. Anan yeň jamanı janakı teke gelip kaldık dedik ko. Tekeň bir ayça jakşyle jürdü. Sassuwa ele jakşanan güz bolup bir jagынан Sassuwanan ile bir 5-6 günden beri kattu karsa kurs emi bolup atat da. Märegenin ayt bir ýagынан eçki janywaryň bir emi bolup eken janyndagy eçkiler koşa märeşet. Koşnalardan bardygy uyut bolup atabız da. Bunday tınçırak tursak koro dele jardan berебиz, çöp dele berебиz.
kıştan aman esen çıkıp alasыңар, анан жазга жеткенде жайлоо пайлоого кетип аман эсен каласыңар деп жакшы эле карашты эле ушу текен келип баштады да баардык нерсени мээретип, мөөрөтүп, ызычуу, карс курс сүзүш. Булар сүзүшкөндө искра чыгып кетет экен. Искир төрттөнүп кетеби деп коркосуң да булардын али искирасын. Кадимкидей жалын чыгып атат. Мен мындай тоо кылдым. Кочкор менен теке сүзүшкөндө жалын чыгат дегенди көргөн да уккан дагы эмес эле. Мен мына азыр өз көзүм менен кадимкидей от чыгып кетет экен. Кадимкидей эле жалын чарс этип чыгып кетип атат да. Анан чөптүн жанында күйүп кетсе, өзү кичине чөп калган, скалаты менен күйүп кетсе, билбейм, анан каяка барабыз. Жаман болобуз, Ита келе тентип жүрөбүз. Өзү ушу бир короону аман эсен алып калалы, мындай келип өзүң карабасаң болбойт, порядок кылбасаң болбойт. Өрт чыгып, короосу дагы жок, башкасы дагы жок. Кала турган болуп атабыз. Алиги бир Теплицадан чыккан козу кочкоруң бар эле, али жүнү кыркылуу келди эле го. Ал дагы кичине эме болуп калды, чоңоюп, ошол берки чоң кочкордун, майлысулук кочкордун жанында жүрөт. Бирок баягы күнү ал кочкоруңда деле сәл акыл жооракпы, билбейм. Ошол теке жакты карап алып, мээреп анан стойкага мындай туруп сүзүшөм деп кичине мүйүзүн мынтип неме кылды? Мындай сүр көрсөттү жанагы чоң кочкор жаккачы. Билбейм эми чоң кочкоруң муну тек коёбу же короодон нары сүзүрөбү, теке жакка кошуп таштайбы, иши кылып жаман болуп атат. Эгер теке жакка кошулса бунун билбейм. Текеңин дагы мына эртең бир күн калды. Жогортон эме болуп атат. Мунун каяктан жүрүп сасып, каяктан мүйүздөр өсүп кеткен, каяктан коңгуроту агып алган. Мунун дагы чамасы билбейм. Эми муну этке тапшырса дагы болбойт. Этин жегенге болбойт да бу текени. Эмне кылышат билбейм. Кыскасы бир күн калды да бир күн калды. Карап турасың го интернеттен. Эртеге билинет, бу текенин тагдыры дагы чечилет. Же нары жебер болот да, карс курс эмне болсо дагы өзүң келсең жакшы болот элекке. Жаман болуп атабыз бу жерде. Тез келип кал. Өрт чыгып кете электе. Корообуз өрттөндү. Мейли аны кайра куруп алабыз. Калган искирт калган бүт айыл өрттөнүп кетсе эмне болот, Келип өзүң карабасаң болбойт. Тынар суранч келип калгын. Жаман болуп атабыз биз. Боптур. Эми туура түшүнөсүң да биягына.